bumasa ka dilima dita, bumasa ak tumot dilima nga messages. Ang nasuro nga 40 ti message tayang kun. Makakamiss ang Philippines, lalo po dyan sa banda part ng barangay Dumani Sidifon Quirino from Melda Gagasa. Wow, namayat kan tayo apo from Kingdom of Saudi Arabia from Teresa Marcelo. Duwa dyan. Hi bayaw, ken kanakan watching all the way from Canada from Lorena Seria. Go ahead. Talo. Sumala apo ti tagasan Macho na naman ni Mark Jane Garcia. Nagmay talaga tagdingig kanyayo from South Korea from Julius Cabanya. O, sikamat. Hello, Idol FDD. Nakalabagan ni John Mark ti bado na in preparation of Valentine's Day. Nakalabagan mat timatak. Adda kayo gayam jay diyan bagyo iti Sunday kat adda akma di jay Bacolor Pampanga ta adda reunion mi nga ag kaka-board mate idi konak no ti Bacolor ket ijay Negros Occidental ngem jay Pampanga magayam adamat nasusurok asao ti kapangpangan akas kumatay rangtay kat tete kunana iti nasipaw kat asapo ke ket ti itlog kat ibon jan Mark i-translate mo man na kapampangan jay nasipaw ko jay itlog jay sirok tirantay. Sir Emil daytoy. Wow. Sige man kasano. Madi mo makapagpanunod tatakya. Tikina ato iti text messages and dapat bisita tayo tata dito station. Ayan. Kuya Emil, panunutin minto latan makaawid na. Agor kata i-text minto. I-phone book ko man dahil ito yung number mo tataga. Text me time. Ay, nakasave gayam dyan number mo kanya na yan. Hamo ma-text me ta. New contact ko na na. Anati ipanagang ko, Ibon Adarna. Ayan. Amok tulatan na dito yan. Ibong Adarna, also known as Tete. Dahita, nagbalinga ka sa tinagang mo dito yung cellphone ko, Kuya Emil. Anyway, good afternoon kada kayo ta, palengke, together with your loving wife, of course, ni Kabsat, ni Manang, Manang kuna latan ta respeto kini Ma'am Eva. Ma'am Eva. Ayan, kada kayo amin dito palengke, good afternoon. That way, sa kunan na pwede may kadwang halus message. Hello FDD, greet mo nga Judy Ballesteros, ton Lunes, kasarna ni Judy Lynn. Please pahikan tayo na maudi nga bilin from Ninang Ajit and Ninong Kilong of Jones. Kaapay nga ro, dito maudi nga bilin kay pang natayan apo dahita. Ganyan, advance happy wedding kada kayo nga duwa. Ayan, nagapukin din Ninang yun. Kung napay dito ng banggal daw tayo amin, kabisat, pakigreet man na di asawak nga, nagkagat ka na pakito ka rin mo dito pa, parabok laeng. Parabok laeng. It's me, Jessa. Uy. Nasasaya sa apo, no, iti ag-text ka, ibagayo, no, anyang lugar. Diba? Hello po, pa-shoutout naman po yung mga Manuel family and Ramos family. Pahabol po, yung mga grade 9 forbearance. Di naman imbaga, no, sino tayo ito? And of course, manong yun, kablawan man ni Lola kini uncle ko nga agdingdingag kanyayo dito Esperanza Aurora. Request ko man dito Sabon. Oh, good afternoon. Apo kada kayo ta amin Aurora Isabela. Ayan. Nag-text kanya 32 dan sa amin. Well, natin na nalukat ito duman. Naimbanggal daw yung manong June kan JM kablawan man na tinaka-duty dito Rizal National High School, Santiago City. It's me, Niño de la Cruz. It is San Miguel Ramon Isabela. Ay, as asidegan, te ayam mon ading. Nagaduda nga talaga. 32 da amin. Sikaman ti pumasa. Kablawak man manong amin nga gindingag iti programa yon ang nangruna kinila kay ko nga ni Atong Duque iti Brothers Line. Paki-play man manong jay sirok ti Pandiling agyaman ak unay dayto yan nakasalangan para kada kiti nag-request ti sirok ti Pandiling. Nagtakel tamasag mo burburan pa'y barukong mo kabut-buteng day talangang patitirong apanda karisyan nunag na kanti kaaduan talyawan data postura kaaduan
Ababai arapa abdakat rabii. Ano? Day tamat jo abagim kaay ayuda apirmi. Ngeman yan akigtut mi tilaing mua ng pili. Sinarap mo tay babae anang pirdit kinalalaki. Sirok ti pandiling kinalalaking nakaduling. Aglaba ka nagkupin agaw awir ka pa'y ti ubin. Aglansya ka nagsagat agpisok ka nagdengdeng. Dayta naganap mo iti ka pipiling. Adu ka no pinaspasagit mo inararem sang pinanawan. At damay di nagsamal na matinga ikalaysan. Aring na pa'y ganadalisan inalampay anina. Anya tata tirupam nakasarak sunat na bakuna. Siro di pandilin kinalalaking nakaduling. Aglaba ka nagkupin agaw awir ka pa'y ti ubin. Aglansya ka nagsagat at pisok ka nagdengdeng. Dayta naganap mo iti ka pipili. Nagmaya abuya en tabagin pa'y tiyag palengke. Agugas tinanganan ken nagsibug ti mas masetas. At damit tay makibarbartek kangem kelaan nga agtaray ka. At daytan titudo kasalapay kumabasada. Siro ipandiling kinalalaking nakaduling. Aglaba ka nagkupin agaw awir ka pa'y ti ubin. Aglansya ka nagsagat at pisok ka nagdengdeng. Dayta naganap mo iti ka pipili. Siro ti pandiling kinalalaking nakaduling. Aglaba ka nagkupin agaw awir ka pa'y di ubin. Aglansya ka nagsagat at pisok ka nagdengdeng. Dayta naganap mo iti ka pipili. Dayta naganap mo iti ka pipili. Dayta naganap mo iti ka pipili. Kasanumot nga madi nga umaduti text message ta ken kaduti agbibuya ken nagbenmensahe kanya ta. Siyempre dito lang iti Ilocano program nga mga ganiti FM station dito Interot Cagayan Valley. Nga live ti kuman kansyon na dito lang apo data 97.7 Sweet Radio Santiago City Nagsam-it with our program entitled Adda kami manen. Siyempre being hosted and kuman kansyon ti live dito mano yung adyon serialas sagat with John Mark Pastor Operator. Hami nga maikan iti paset apo hami maikan iti sa baling nilabag dito programa mita agbasa lang iti mensahes ket kurangan iti oras isu kasto ilatan da agraragisag tayo agsasala tayo ilatan ngarod dagiti tumapay nga mensahes ko na to ay kablaawan manong amin nga gidingeg iti programa yon ang nangruna kinilakay ko nga ni atong Duque nalpas tatayatan sa tadin las nga binasa agur katagkita nga rod kata. Okay, mga sir, greet nyo man dagiti nagagagot kinasising pa nga lineman ti Ramon, sina foreman Jerry Benedicto, lineman Alex Ortiz, Lito Bartolome, Oliver Mesa, Elmer Baliao, Ronnie Sinuto, Kenny Dino at
Chuela request datay sipot-sipot o Ryan Mi kuya kunan na di na mo't imbaga no sino ti nag-request. Manong naimbangal daw mangantayo ag si dati Bilit Pagaw kunan na ni Romar Dugilan iti Pagrang Ayan Ramon Isabela Ijay Daya. Naimbangal daw yu dita 97.7 Sweet Radio Station Manong June Balong GM. Pakikablawan nyo man namin yuman ni Manang ko Divina iti panagkasangay da itangal daw kentoy apumi nga ni Zairik Tako. Thank you ti Anosyo nga nang basa from Antisonia Castillo Santiago iti Bologna Italy. And of course, please feel free to like our Facebook Live and share it over your walls. Tapno, kung madupay abot, Ilocano itanduto tayo ti bukod tayo nga dila. Ngarod ko na nakablaawa man nilakay ko, Ruel ken dagiti dong anak ko, nga isuda Rovelyn ken John Vic, kasama ni tatay ko, nga ni Junior, ni Vicilin Aben Gieb, da ito'y kunana. Kasta, ibagayo no si Asin. Okay, good BM kuya, binabita ko. Binabate. Mati binibita ang rutin sura naman na yan. Binibita ko mga mahal ko na si Arman Cabildo. Ipatugtog naman. Today, 7 Cs. Thank you very much, kuya. Apo incomplete. Awan tinagnagan na magagapon na. Ang lakas ng radyo namin dito, JM. Kunan na ni ati Marlene Barrientos iti Banawag. Ayan, kitain nyo ba sit? Baka no, sumabog tayo speaker na. Good afternoon, kuya. June, pakikinig naman ni Ate Liana nga agar-arami ti report na data sabay agdingag ti programa yo makapare-relieve kano ti stress. Dominic Antonio from Santiago Zaria, Isabela. Ayan, thank you very much. Kablaawan Dakman Mert ken NC family nakikinig kami from Sir Adriano Sabado. Dr. Adriano Sabado, datada NC. Wow, Manong June, greet you man, ipag ko nga ni Richel da nga taga Puro 4, Tito Finan East, ni Rafael Biagtan nga taga Villa Carmen da ito. Nga taga Purok 6 idi dita. Wow. Manong GM kablawak man, jay kakabagyak. Dita Cagayan, lalo kini Inang Mi nga, request ko man dita riribog. Jane T. Santiago City. Thank you sa FDD Live, mga DJ Idol Junkin, ating JM from Ate Marites Marquez, watching from Taiwan, from Zinaida Girao. Have a blessed Sunday po. Dominic Taliedo, Idol Marvin Domingo. Shout out man po dito Dubai from Ken Clinil. Hahaha, Idol June from Marites Marquez. Watching from Kuwait, Alaska Rosalie. Ako kasi lang Manong June, kablaaw man ti amin nga family lubong kaya nalakay ko nga agaw aware ti apo pakiplema datay kasanot mang lipat siyak ni Lita iti Rizal, Santiago City. So much ako nakadoon nga message santa mabasa dali dumdamata ulitan dali. Arthur Domingo is watching. Yes, good afternoon Kapsat Arthur. Kumustahan iti biyag iti nasawaan. NC Researcher and Graduate Studies with our Dean Ma'am Madeli Bautista from Sir Adriano Sabado. Diskumpiyado man mga idol. Salamat. Na naman. Okay, later on. Naimbag ngal daw yung idol. Pabati naman dito yung Manila. Salamat. Oh, sige. Di naman imbag ano sino? Aman. Di imbag ano sino? Di Manila. Ano dyan ko nanan? Marvin Domingo. Yan. Nga ro, may isang kasunata po. Para kada kayo amin, naglalo kada kita edita Northeastern College. Kagiti kakaduwa ni Dr. Adriano G. As in ganda, Sabado. Saray parbangon ka asumambay Ari kutong ang agpatpat nag-ngaagururay Sanu sumangpet kalabsan nagmay Nagrigaten ikasasaad ngam atlunek nung
sa gasat, amok na bayag na kon ngay suksukan. Alawen bakit di kan aglibak, na umakan tibasik at rak. Maalam pa'y ket din tiyak pag-aak. Mapan kan jay 7 inches, taag tula kakatragsat. Kukuha yung tiyak patnag, isot kaya't mo mapasama. Mapan kan jay 7 inches, luwisot kap-kap na ka. Hanabalen da ito'y rignat, kaysa metluk-luk kwenat. Agpateng ganti nagdakal apalimen mo, di ko nang ngata, I can't jak amo. Siyak ti mabain, idi kanito anadamak ko, ngemas ko na, iti aging dini amo. Nagrigaten ti kasasaan, ngam at lunek mo'y sagasat. Amok na bayag na kong ngay suksukan. Alawan bakit di kan aglibak, na umakan tibasik at rak. Maalam pa'y ket din ti agpag-aak. Mapan kan jay 7 inches, taag tula kakatragsat. Kugwa yung tiyak patnag, isot kaya't mo mapasama. Mapan kan jay 7 inches, luwisot kap-kap na ka. Hanabalen da ito'y rignat, kaysa metluk-luk kwenat. Mapan kan jay 7 inches, luwisot kap-kap na ka. Hanabalen da ito'y rignat, kaysa metluk-luk kwenat. Kuya Belby. Okay, here's a special message si Ma'am Flora del Adoma. Fan daw kayo kung ano ni Dr. Adriano. Okay, thank you very much. Kabsat Jano, Sabado iti Ureno nakatado ti ubram kat mairagpin mo pa'y iti agbuya agdingat kada kami. Ay siyempre gayam ka lang nga sino kumati mang tangkili kanya nga umunan ho nga kayo nga gagayam ko nakaubengak di tayo San Sebastian Ramon Isabela nga apo kaduak nga agbagwagwag iti ubingak dagito yung ubing ket kita umanlatatan Dr. Isuna na gaputi gagat kan anus na nga agadan. Hello DJ, request ko mo tayo wonderful tonight. Thank you ko na naman apo na yung awan sa apet English mo ti request nga dagosen. Dito pa sa Baliban naragsak nga kaplaaw kanyayo amin dita kawayan Asipulo Ifugao. Request ko man tayo Dance with My Father ng Ilocano version. Salamat from Katama Costan. Kuya na ibang daw kayo, kablaawan man dagiti kabarkada nga Tagalawag, San Agustin, isuda Paeng alias Tamudo kan Junior alias Shabu iti kong kablaaw
from APD Difun patugtuguman kuya datay paborito mi nga kanta nga penal kang kunan naman dito'y mensahe di na ba't imbag ano si Asin no isuna. Okay, naimbas nga pangaldaw, Lolo June, binabati ko po si na Lola Baby, kan Lolo Gondo Taguding, kan Lola Lina, kan Lolo Rudy Kaasi, kan ni Kuya Yomar, ko nga gwapo, kan da Mama Maribel, kan Papa Eugene ko. Amin, a family Taguding, dito San Sebastian, Ramon Isabela, Tuy Nakablao, Yuri C. Taguding of Bifar, San Mateo, Isabela. Anak ko ti kasarda ito. Manong, pabati man daga jay barkada nga wo haha. So da Igat Gahes, Bentong Asuncion, Kit Valdez, Kat Valdez, ni Angelo Mangino, Macmac de la Cruz, kini Samuel Villanueva, naala jay ustong at timplanan wo, thanks kuya. Kunan na ni Romar Dogilan, iti pagrang ayan. Ramon Isabel. Si Ma'am Floradel Adoma, fan daw kayo. Nabasa ka. Ay. Okay, hi na yung banggal daw. You are watching from Taytay Rizal. Kablao man di amin nga. Jaliorina family around Isabela province. Thank you so much from Sunny Jaliorina. Okay, talaga nga nationwide. 84 decades adda kami manen. Okay na yung banggal daw mo. Manong June, kablao man ti family. Viernes, nang runa kini tatang ko nga sumrek jay trabaho. Regas naman tay utang. Kuna naman. And of course, kung na napagdito kablaawa man, dagiti Masta Trikers, dito'y Robinson, nga agning-dingag, paplay nga po dito'y Disconfiado. Isumanti sa rin ito, dito, Disconfiado. May Lay Joe Maxter P. Magday is watching. Member tayo di issue ka. Mapanta jay waig, kung na naman ni Marites Marquez. Good morning, sir. Watching from Amman, Jordan. Amman, Jordan. Taga Pangasinan Manong from Julieta Awat. Watching from Las Vegas, Nevada, from Lorenza Pagirigan. Watching from Quirino Fire Station, Adrian Mark Mariano. Wow, so many Apo nga listeners and watchers iti Facebook Live. Once Thank again, you so much, Apo. Kadagiti dito balay na Apo, kayo nga maimatangan mo at iti makita iti kinatarakimi aglagin kailan nga po iti Facebook at pero kanyo iti 4-decade duo kaaroba yan or JM Pastor Apo naka-share amin dagita itatata na makita yun kasano kalabasit iti suot mi ayan nga rot iti miti maudi nga sunata mi para iti first set mi Apo when umuna nga oras mi dito programa mi ang followan at kami manan kaya siyempre after this piece at dagiti dito mga patalastas nga income ited kada kayo nga ro yan datay kung kunada nga diskompiado para kaditi tao nga managduado iti pada na 20 talak na ayan Despacito Ilocano version ay pusit napiwak oh no oh yeah ladila ataka si tatalekag latatipadak ang harswa dik nga ugalit ang dwa-dwa uray no kwarta ti pagsarita anda nga sempalatat panunod ko tanuan niya ti panang ipagarot ko kadagiti padak at tao isumeten ti amok nga inaramid ko ken Apo yaman ti panakilangen yo panakigayem yu dito'y numo ngem pangaasiyo kumaikaten yo diskompiada kinaawat talek mo ti padang matao ti pawit mo kat dapat ada resibo pati tigtig neken gargaraw ni bakit mo diskompiado uray siya sinusika ket diskompiado pati anak mo no wag pa siya guardado no wag pa utang ka dapat ada ti titulo pati katugangan di nakapulos mahirita ay nagpuskus iti karupang kay kaya't nagkapay nga ilutwan ket di na minsan nga nagkirkir sunat kwartoyo tigam gamit mo inimbentaryo pinagpalit mo abarik ugtog sino ka ayat ti pagarup mo perfecto ka at tao
siksikalat gusto, nalintig tapanunot mo. Amin metataon pagarot mo, ket nang nagsardeng nagpanunot, binog kawang mo lang. Kayat mo no trabahador, ket din agsasardeng, gapunta agselseldo trabaho na diretso. Amin na masabat mo basa ang panunot da, no umisam ibagang nga nagkatawa ang daka. Ubing minubarito, bakit la kaya kubo, awan makadanggay mo. Amin nakakapsat mo, di da ko sunada, o galing at lakem ka. Amin kitaglisino kasta nga agawis ka. Ubing minubarito, bakit la kaya kubo, awan makadanggay mo. Amin nakakapsat mo, di da ko sunada, o galing at lakem ka. Amin kitaglisino kasta nga agawis ka. Diskumpiyado, kinaawan taleg mo timpadang matao. Tipawit mo kat dapat ang resibo, pati tingtig na ken gargaraw ni bakit mo. Diskumpiyado, uri siya sin musika ket diskumpiyado. Pati anak mo no ang pa-share guardiado, no wag pautang ka dapat ada titulo. Pati katugang di nakapulos mahiritan, ay nagpuskol kit gitarupam. Kay kaya't nakapay nga iludwan, ket di na minsan nga nagkikil sunat kwartoyo. Igam gamit mo inimbentaryo, pinagbalik mo habari kukog. Diskumpiyado, kinaawan talit mo timpadang matao. Tipawit mo ket dapat ada resibo, pati tingtig na ken gargaraw ni bakit mo. Ubing minubarito, bakit la kaya kubo, awan makadanggay mo. Amin nakakapsat mo, di na ko sunada, o galing at daken ka. Amin kitaglisino kasta nga agawis ka. Ubing minubarito, bakit la kaya kubo, awan makadanggay mo. Amin nakakapsat mo, Di da ko sunada, o galing at laken ka. Amin kitaglisino kasta nga agawis ka. Diskumpiyado. Apo ta apay nga adim kinanta da jay maudi nga do nga linya niya kada niya awanak nag second voice tuloy. Kasi ti dati nga arabidin tanong live. Madi ka mangipapilit di last line lang kung last line lang itihamukan kan awan kanya. Ham nga kasjay nga magagangay ti mabisinan alaunan di tapay nangal daw. Nga rod agsubli kami abo kalpasam ti sumagmamanong nga palagip. Agsubli kami kalpasan ti sumagmamanong nga palagip. Madi maagun F2. Ayon.